Vandag gaan 'n goeie dag wees. Wag, hoekom praat ek hierdie vreemde taal? Mamma? Mamma, asseblief help. Ek praat hierdie vreemde taal en ek weet nie hoekom nie. Honey, that's your soulmate's language. My sielsgenoot se taal? Yes, and you'll only be able to speak English again once you meet him. Wonderlik. Ek is geskroef. Hey Giselle. Goeiemôre Jessica. ¿Cuál elegirías? Comenta a continuación y déjame saber. Suscríbete y da like si elegiste A. Suscríbete y comparte si elegiste B. Si elegiste se pasa el vídeo. Te doy 3 segundos para elegir. Why are you speaking Afrikaans? Dis nie my skuld nie. My sielsgenoot praat hierdie taal. Girl, you're gonna struggle to find him. Ja, dis wat ek ook gedink het. Kom, ons moet klas toe. Giselle, can you give me the answer to number 7? Ja, ek het gekry 69. I'm afraid I don't understand. By the way, class, we're getting a new student today. He's an exchange student from South Africa, so please be nice.